Pozdrav svima, ja sam Filip YouTuber i danas ću vam pokazati kako skinuti ovaj mali programčić, ovo sa strane, či vidite ovo. Kako se taj program zove, pošto sam to traži po YouTubeu i nisam našao. I pitao sam moju sestru i ona mi je rekla da se to zove Rocket Dock. I onda sam ja to skinuo, instalirao i vidio sam da radi. I evo danas ću vam pokazati kako skinuti. Evo, pa uđete u vaš Google pretraživač. I onda kucate prvo ući ću prvo na Google, izvinjavam se, i ovdje kucate samo rocket.dock. Vi idete ovo prvo i onda idete rocket.dock i onda idete ovo na download i onda idete na ovo version 1.3.5.6.20 MB, kliknete to i onda ćete početi vam sve ovdje skidaju i kliknete to i instalirate, veoma je lako, znači. I kada to instalirate dobit ćete ovakvu ikonicu i vi to samo pokrenete i onda će to vam izaći ovdje sa strane. I onda vi tu ubacite ikonice, sređujete kako vi hoćete i to je to, znači vidimo se, čao.